Tujarike tube ekyo tinka kikenge tujarike tube tujarike iwe njakukolera akatale ulawo kujaga tujarike kola ebintu nkebyo otakahikira myaka that is prostitution tekanda tujarike ensano nyone jya bakayibanyo tujarike ninyo jira sikyomeno musajja muri sakando mwe haba moli kwata receipt yesimu yawe ekara ndino kyajangigyo tujarike baby sitati nkwetekanirize kya lero yawe tekanda tujarike ibisoboka abo kwikiriza byona nibisoboka TV Kwegesa Kumanyisa. Kitara TV Kwegesa Kumanyisa. Asingo batangira ntekanda tujarike amabara Julius Kyomuhendo nkabuli kiromba musajja omulisa kando mweha bamoli oli hakitara TV wali muno aho nhala kutuhondera ali munyamasa zembaganiza kagadi kibale kakumiro bulisa kiryandongo hoima na munyamasa ze yamasindi mwebale muno kuraga ni muteka akasende murati mukutuhondera hona hali mukali mwebale kuranti you have made us the best on online TV mukaire kanu kenyini anda mwebale muno kuba for you proud person itukora every single person kuteka ino moranti mujiri akitingaho ni moranti mukusharinga you are the best people ona kiro kyagitu bagenda rapadiko kandi kwenda kusima rapadiko oruga nikerwe ne byabalizege bigambo bye tinja kuba nimbigaruka but if you miss that interview kusagisanga YouTube channel yaitu okusagisanga Facebook page yaitu Kitara TV osobole kuba nokenga ebigambo byabalizege akaire kanu kenyini tuli mu kyaro kinu bakete kya Karongo tuize kunyumya na bayikazi bo mukekaro kinu tukenge ebintu bikuru batayita tukenge bike byangire tukenge kike kiro akaire kanu kenyini enteka nze tujarike twenda kuletro omuntu wao wabulikiro aine kyakozere aino mulimo gwakora wa boda wakutuna mkatale abaina masaloni abaine mulimo yembaganize ibakora twenda kumukuletro omuntu ogo tukenge bike ebintu bikuru bata tukenge kyange sometimes ebintu osakutoza sente zikalema osakutoza sente hano na hali ibyo okapanga kinu kiri bikalema bata tukulete enteka nze no kenga abantu ebintu binugo bikuru batamu okenge mulinge abantu bebintu bakubikora musodati obikuwa byangire tomorrow tumanya osobora kuba no foka na wamani nka muntu wakuba oroziri Kitara TV yes akasumikano hanu Karongo mbagambire lili isomo lya Karongo primary bangali ne irwaro na ile isomo binu kanisa bageta watenu Saint what Saint Stephen Karongo ayeso mukasomekano tukwada kuba tunyumya muna abantu nabayikazo mu kichoka kinu kandaleka just tukole tusitungo bukwenda kurugama washa records tugaruke otarugao. You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduced to you a super recording studio. Washa Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washa Records, your dream sounds destination. Ozile kanika oba niwe makanika? Kanyo makanika. Kanyo makanika. Niwe makanika? Amabara gawo. Bazolinde ko. Uri live Kitara TV yemera bakurori na face yawo tugambire muri byo kanika. Byo musajja ko nsange ndi. Konsange kura ene tekanze tukuri omuntu aba nakora niwe twenda kuoleke ebintu mulinga kubikora. Baitu bakagamba ba makanika muhame byo mebikora ni mutekame bibi. Tutekame biyaka byonka. Tutekame biyaka. Atene bayire fire. Ebe fire break peddo. Break peddo. Oba makanika bundo bumazire mukasumi. Yalo. Atole akongadanika nyine myaka 17. Okadanika no kyali mutu. Myaka 17 obire binyine myaka 4 Ati bizibikibyo sange. Oteka kuba watandikira hamachara. Ezitabagaza kulachi machalo obu Botswana nyakanika busi bukibo wasangire omulimo guno amakanika abandi bagende baguita oteka amabara gabi ndateka amabara amabeka na gataro ona jana na ale sekintu kurungi kirungi kyakyo kitaka mpiki
atakiteiremu nateekamu ekifu nateekamu ekya omuntu nakivuga just ebiro niko bagamba niko bakaba tatali nyo iwa amabara gawo yo ndi Kiza Simon kati nyo nkwendo ngambire enyama ogirya kurungi muno ogirya kurungi ate enyama ya goti bagiha mu kisoro ya goti enyama ya goti bagiha mu kisoro okomba boze kyabuzo kya maneke ya goti kompa kyabuzo kya maneke enyama yo ya goti bagiha mu kisoro Bege ukinde mereki tinke manya kinde mereki. Namukiyaho family yawo. Ngamo ina family n'abana. Namukiyaho. Namukiya mukazi wange. Sara. Namukiya n'abana bange. Ngakusembaye. Mama nyakato ana. Kanda mukiona kasoma ni olesere pikipiki. Nyondesere pikipiki. Onu nuwa kukanikira hano. Ego. Akanikata. Mukanika murungi. Omaze kasumiki no kanikira. Actually guno gwe murundi gwange wakabiri kionko iro gukubanza ntwale kusome wenge ndugiro. Obaito gwabandiza akakukanikira kurungi. Ati ntejukiye. Onkurure ebaga ya hotel stop child labor in agriculture. Ekyo kitongole ki? Ekyo kitongole ki bakya USO. USO. Hati okora mulimo ki? Nyowe. Nyondi musomesa. Oli musomesa usomesa nka? Usomesa kyangwale. Usomesa primary. Obusomesa buli buta. Bakubasasura. Obusomesa bakutusasura. Naye buli mulimo gono kukosebwa mu challenges. Bagamba basomesa mutabana ku not really. Obunaku obweteka wenga. Ogambira mabara niwo. Ibara mba Gerard Karubanga. Ramuki abasomesa bagenzi ba mulingo musomesa kyangwali. Ramuki abasomesa bagenzi bange. Bona mulingo tukakora mugombo ya kyangwali. Na kikubo yono kutwaliza family yange. Abazaire bange. Bona nimbara muki. Ekando omukazi, toina mukazi. Mukazi muine kandi bongambire family yange. Abaito omukazi obairo ina kumora mukiyakala akali special. Omukazi wange na abana bange. Tiniko kwenda ngambe. Omusajja ahikira akobere nabakazi nkabayinga. Ekyo buli musajja ina mulinga akirora. Araba gamba omusajja tebambalira bakazi kandi ibo mwawo. Kinyomo abo wange manyira omusajja tebambalira bana. Kanda mukiono nali mukiteteyi. Osibirota. Koron. Amabara gawo. Face kuno swara bakurura Kitara TV ati bakuno swara webali kunyuma omusajja arati ali kuro omazira kumuchumbire kya musana teyina musajja toina musajja mali murwa obanyonko etwalire ni wamanyi ngambira ante ni wamanyi nyonko twali nkutere nanka nempeta ati ngambira omanyi bakusako nsaba nkabiki Mbisasu. Mba kusabente. Nkazinga. Nkayisatu. Kande ebindi. Nembuzi. Hati nyobu ndabankuswayire nkutwayire ojja kumpata. Abaronga. Abaronga. Hati ngambira munu kokora mulimo. Nyonkora aho nyamwa boss. Mwa boss. Maboss. Ogwa. Ono nwe boss wanyu. Hati ata oyo mulimo kigwa banokora hawo nyosavenga bakasitoma bakwenda omwenga olinzaro yanka narwe yokunuka side za kakumiro hati ogambira niwo hamabara voice tuhaise enyama ogiri enyama ya goti bagiha mu kisoro Banzo junga mbira atereka kuiruka ija tugeno otayi na maize nyana kutabara maize banzo garuke mike kaguzo tingwenda tokumanya nyo tingwenda enyama yo tugiri ingidi mbanza ntunga mbira bagiya mu kisoro nyo ndi yente no bagiye obakanda mukiye hono madam simbi manyiri osibirota nsibire kurungi webale kunyirira wena wekozero tunura mu kamera ali bakurore kurungi omunyiriro gworo ogambo omusajja arata tingira omusajja okamutekanka timugira nyongira mwana kandi omusajja nkutoleza tinkwenda baiti wo kwendeza omusajja kusanata nyo tinkwenda musajja tiwaki tokwenda musajja hate kitalia nyama kitalia byokulya okyaki ombini okufuga tikusokufuga deka kudupa
Tikusobola kufuga niwe ne gufuga. Ati ogamba amabagani wo. Ninyo Shakira. Shakira. Enyama ogira tine. Enyama ya goti bagiha mu kisoro. Timanyi. Oba tugiriye. Nyoti ndege mazona kale. Kalira mukiyaho bakozi bagenzi bawe boss wawe. Nyoba namukize bona kana boss wange kale muramukize. Kandi abakukwana okuba kwenda. Nyo mumsa wankwana nyunuga 40 poto. Munuti bakukwana. Empako yawo. Amoti kala amoti. Osibirota. Naye okanika. Kanika. Niye no nanka garage yawo. Ate ndo bageta bate garage. Garage. Garage yo kunde byoma bya magari. Bageta bate ibara okagya ibara ki. Garage. Toka gihaga ibara. Tinka gihaga ibara. Obaka nyongi tuma kaire kan. Gitume. Gitume ibara lya gafabu saiguru. Oba iguru garage bagafabu sa garage. Nabo nakyo kikuijo. Abo kwati mukama wabunyorohana. Nuwo mukama wabu. Amabara gawo. Amabara nyo Sunday Wycliffe. Sunday Wycliffe. Bigenda bit. Tukora tunumpora mpo. Webale kuchaba 10 bazikurura Kitara TV. Omulimo guno gwina buzibuki. Tigwina buzibu bona tulamutukora. Na kasente kakuzoka. Iwe toyama ebyuma ebikora noteka mebifu. Ekyo kyatiki kusoboka. Tiki kusoboka. Oba mwesigwa mulimo gwawo. Teka kanike binte biri mu amagezi. Sande. Enyama ogiri. Tugiri. Hati enyama ya goti bagiya mu kisoro. Enyama ya goti. Bagiha mu mbuzi. Onulirwe sikirwe oba yokeize. Eyokeize ibu. Oramukiyaho bakastoma bawo nkabasatu bonka. Abakastoma. Nkuramukiyaho abakastoma bange abaruga nkalisegisa. Haliyo tuwesige. Haliyo abakuruga nanka kipapata haliyo tusime. Haliyo nabaki akavale. Kale kanda mukiyono owekinisi. Tata. Byaro kyebyetoro ire hanu Karongo. Haromo buhiga. Haromo budaka. Haromo byaro bingi bikibanjwa. Nyobone nyobeta engineer katusaba Wycliffe. Ayabandize ne garage kiriatete. Umwaka goro 1995. Engineer we pikipiki. Mwaka goro 1995 baja konjorera. Nkuramukiyaho atuo hati ndo takaramukizo kutwara speed. Makanika we pikipiki bamweta bata. Bamweta makanika. Engineer. Akanjini yako nako kesikire bitabo ebyo yini. Ati usakuba mbitabo nkabita. Bitabo ebyo nyina. Nkuhika kuetebwa engineer abo ensonga. Siyore na experience byona mbini. Kurugo mwaka gwekera ne 5 ne bitabo nyina. Hana sazi no kyakanika oboka bihuwa. Nkukanika. Ijali. Okyakaniko bumacha. Nkukanika zino nazoka nayo zona zikatusanga muzino. Zino zikatusanga mukenga nobobo. Experience yawe rinkani nyini. Experience. Halisi zino. Engineer yona no gisasumura. Bona ngubuma. Bona obobo. Manya zino manya obweiro obona inte. Otakaramukizi. Enyama ya goti bagiha mu kisoroki. Mpaka mbuzi. Iyo ibainogenera giha mu kisoro. Nanti banyenda ni ngihari. Nyomba ire ninyenda kuya example. Iyo ko nihira bagiha mu kisoro. Nanti nyonyendeze kutunga ansa kuruga hari. Mpaka mbuzi. Nyoni ko nihira. Aramukiya abantu basatu. Atuoki Gloria Pharmacy kiriatete. Abanyayikaire nabaho bahantali. Ninyalesere na antali aho agaragya wala. Agarageta antalini. Akusemba yonda mukizo wango no nyikara nawe. Niba mutendekero. Bantu bangi bantendekere bayitu. Kale usibe kurungenera garukaho. Kwaka. Ati iyo rugire mukichoka. Rugire mukichoka kya rwa mutonga bugambe Chungajembe bugambe. Tuli kurungi. Mukuli yakyo mukubike mukusinga kulia Chungajembe. Bicholi niwe biyezere hati.
enjule kutonya nkakunu egwera kimu nyingi muno ayiro omusana kukaja gwatuteramu ebicooli byona byafwa enjule kajja bifiireyo ogambira amabala nibo asaba Tadeo angwendo ngambire enyama ya goti bagiya mukisoro mumbuzi baramukiya abantu bachunga jembe nkabasanda ndamukiza abanywani bange bonyona bachunga jembe bakasitoma bange bonyona bampe emirimo n'abazaire bange abanzara na mukazi wange bona n'abaana bange bona mbaramukiza karosibe ku bale bira buno nkyahumwire mwe byabasayija nkyasaba ruhanga mperezo wange yantekaniriza ati kyananko okukora mulimo kya ogambe kyabalyanga tenga funira omulimo gwoko ati nkwenda ngambire enyama yogi ya toli enyama enyama ya goti yo bakiya mukisoro senko manyo ramukiya abanywani bawo nola irukire muramuke ndamukiza abanywani bange bona abanyasomereho nabo ba Brenda ba Justine ba Bridget mukasomera isomero ke Kalegete Memorial Secondary School kwa mwaka gwa 2014 oizire kutana nyize kutana obo ine cyoze kutundo oizire gura nyizire gura oizire gura nkabiki wewe muzei abayijukuru baliyo oinanka bayinga abayijukuru abaronka batano okyali nyakubanzo bana yakabiro gini wajukize kabiri erinya nyakabiri yati nkajikire ukagikire baituli hayimpaga uyo urugira kishweka kenyine kiduma saidi za wakiyoyi novugira kagari waija omukatali bigenda bita kiduma hachuleire enjule kugwa kugwa ero ebicholi bikasangwa byayera ebicholi bikaija bityo abo musana tukakosebwamu ati bakuzara nkamwaka ki obuwazairwe ogoko ijuko kuba kuzaira ndine myaka nkaga nena gukwijogo kaga netano ati ukusora kudabula ingamu no barabara mukazarwa gwa kainga Museveni ono akusingaho no bukuru mukujja kuingana na Museveni tali nensanju ne wakunsinga akusinga enyama yogiriya enyama ngiriya ate enyama ye eya goti bagiya mukisoroki eyaki eya goti bagiya mukisoroki goti ebambuzi ramukiyaho batabani bawo n'abahara bawo bana abayijukuru abakura mutima basatu kubandi zawo na Kenneth Kahwa na Jofure Irumba ogambe basatu akusembayo kato Moses karosi be kurungi ego mwaito bonena kwaruho kilomita zinga kuruga hano tenko manyi toka zibaraga za bonena isa kusangwa kumuhanda kiyo kano nkwatabo aro musangwa nka kano oli live Kitara TV tukwenda kura mukiyabura mukiyaho bigenda bita nkabira emirimo byokora byona bere koron muno izire kutana mukatalo boizire indizire kutonda izire nyine binkugwa ndagora oko injire kutonya ati ndugire yo tingumanye ubundi kyalere go yebo baitu kutonya gabusome bono mbaka batandikire kuri mababa kyaro bakolema baitu kuno isana wekengeri dora bakuru hala akairekana Kitara TV ogambe ni amabara gawo alikiriza ramuki abantu bonka basatu ndamukiza mwene waitu John babyesiza John ndamukiza mwene waitu tulina Robert basatu akusembayo mbamanye pantaleo enyama ogirya ngiri ati enyama eya goti bagiha mukisoroki eya goti bagiha mukisoroki tenko manyi oba togirya kangiri eya goti bagiha mukisoroki embuzi mumbuzi kandi osibe kurungi
obwekirisi osibirota onta kwenda kubaza onaitu orunyoro takurukenga tinkumanya NTV etiyo muka Kitara TV yego tali munyorono kana mpa saini takwenda kumanya asakwata kwenda bintu bino karongo muno okora mulimo nyo karongo muno bamusobozi mukataloko oyizire kusubura mukatali oba oyina byolese kutunda inaindese kutunda olese kutunda hali abana ndese ebintu nteka abana batunda hali engoje ne byokulya ali hali bigenda bite sente zikuzoka ze sente zikuzoka kunge bayitu kandi ruhango wakako hayire kasaba bayizi no tunda no mazi no ta ati oli mwikazi wanga ndi mwikazi wa itara kya kadongo nyo nyikara okenjire kutonya njire kugwa mune mihanda mahano muhanda gwetu gwa kuruga kibingo afolobeto kuja kya bali yangote muhanda gufu muno okotu gwa site gamba Brian Kaboyo anteka nzentu agirugaho mugamba muherezo bukwenda Mr. Brian Kaboyo tukusima tukakwa karuru kandi mbuyire bunu tukusaba yenkomo ebembezi wayitiyo omulodi okakaruru muramongera akaruru ita tukolwe muhandu gabo ensonga tubaho buruni bagenda ite tuyetaga batukolye mihanda niko nite twanguhire ebyo busubuzi byayitu hatu bakole mihanda kabagurungi nite twanguye busubuzi byayitu wandi gwa bagubi tujja kunyomirwa ati twenka bataka kitu cyuyiremu mihanda gwa gutasemeyire oba bugenyi oba rufu busaho muri muna kujja kubaza gataro mutandikira no kubakara hajaga kubaza cyamani muntu ogwe kichuweka basiga iro busaho akweki bakutwa tikiro oba mwekole mu burungi bwansi kaburungi wansola ko mwanda guli magwoni emikola tuteka mune cyane igalira baitu kwene mwanda bagulima mwanda gube munno enjire kwende egwe iyo gurabe osirimuka aho rebo botakwamiremu nikizu tunekizu kyo muhandiki akwatu karora onu meya wa West Kono Robert Ruhigwa yatugamba nawo mukamu wanye ni woli na wako lobinga kuli deno la lobinga kwa muhanda baitu amugamba tamu amani akaruru obuye busembene mu kuyija muraikaze byanye bitimu kukwatamu ako muhanda ukikuru oyina abantu baba kuli amutima nkabasatu baramukiyo yego baramukiyo okubanza muguluso wange yakomara yesona nalo musenta hano wakabiri mama wange nyakatodeza aliyo itara ano mukyara wange ko businge saloni itara hamuna abana bange na beneto abanyanyenyewo karosi be kurunga namukiyo abandi ya amabaraga nge banyere Stories Kitaka Air Force number 1 Kazinga boys wamana Anatole Kirwajo aka wakabia tati ya danger muno karongo kora mulimo karongo muno ndimo mbe kirikiro kya mukaga abademo bali bakabimbe kusero mukazi omukazi okusero mukazi arali kusero mukazi wakabio akunyira kurunga tena nkyakya nachi okondo mukazi akusanata omukazi ngonzo wa Brown aratangira abagenyi bange tingonda fwesi nungi jasingonze ngeso zaye batunda mukizo muzayi kibaki omukazi ogora muhaki omukazi ogo jasimbe jasinja mukole ebyakwenda nkaki kubanza nokubanza enjura bwe kubegwire tinkubura muka ekya kabiri nyamusondereza kamezo otyo magezi nawe napangaga iye nyama ya goti bagiha mukisoro abarasta tibali nyama abarasta tibali nyama bagiha mukisoro omukazi wange tanda kulya nyama omukazi wange tali nyama kuba nyonde muraso muko murasta tali nyama ora musora nagira toto jagimaka katunkuma ramukiyo nkabasatu babiri basatu namukizo abana ba Air Force abana ba geto nyona ali mukali charusura namukizo Dr. Kapalao kagatunda namukizo namuze kibaki na LBS akusemba ino mukizo tata na mama bakabya bakyani banzara bantinano karosi be kurungi kale baba wange bike bikufora mugezi bikumfora mugezi bongo bwange kyo kubanze kya kabire mirimo yinkora atokora mirimo mba mupoto bwiro bundi nsika chapati hamudara gwange ichapati bakamukazi kendeza biro bino chapati nizezo baitukani ngane katemba na simisimi na baking enyama ya goti bagiya mukisoro bagiya mumbuzi ramukiya abantu banka basatu kuramukiya mama wange kyo mwendo Florence anyanja ndamukiya na isenya bitegeka Samuel Masindi akusemba yo nkuramukiya babade bange bona mugeto mugete yankaha eya Kibanjwa Street enjale katwera muno tulima muno muhogo muhogo kafwa ekakwatibwa obuhuka
Byo kuyabena mukayonera mu itaka tibiri birungi muno tukwekamba na mani. Kyonka ati tukwenda kutandika. Tukwenda enjule kwa tukosa kulima fine. Baitu tukwenda kuinduka kulisa modern farming. Tukira kulima muno baitu tukufuhira abakutuka makatufuhirire. Nko tutunge kike singa kulima. Ngira kulima muhogo, bitakuli, bicholi nebindi Mgambo limwe kazi wanka? Ni mwikazi wa Hoima West. Hoima West City Division. Ekyaro Kyamba. Ward Kiduma. Kiduma ward. Kusakura mukyaba kula mutima. Nkwenda kuramukya mukyara wanga dieri. Ali Kyamba aho. Ayebali kuchumba mukama mundindire. Ninda mukyaba tabani bange Kampala. Bana bahirale. Kanda abayisinge. Abajukuru bani nabo Kampala baliyo bani bali Kampala yati enyama ya goti bagiya mukisoro enyama ya goti hano waitu hano ya goti goti ugeta mbuzi nyama ya mbuzi niyo goti no bagiye osibe kurungi amina nayo ugende kurungi chapati 15 ezirize 5 otundireze kwanyo otambarisaniza banzo ngambire nyonise ni 15 chapati zilize 5 kumpa chapati zinga bwana kwa Antole lya TV bakuru akaire kano amabara gawo oli live at TV hali TV ngiri bakuru amabara gawo wanji mzee tona maba Yoba nitakosa meri bigenda bita chapati zigenda muno no akasoma nguno nondi ono nawo customer ageze kasima bayigi iyo oli mwikazi wanka kwa Karongo omusajja arata omusajja ali bulungi okumulolera yo mulolera okumulolera ku masira ku kumuchumbi oba to kumuchumbi oyaga chapati muchumbirako muchumbira baito kusana orugire hogaira kanda mukyo hono wekinis adata osebiro korongi amabara gawo Kato Thomas oli mwekazi wa Karongo okora mulimo tera matafwali munjura muno mpora tukulibatira mpora rosti timokola nyingi zirimo baitu tugendera mpora Karongo enu mirimo ke yabande kusinga kurubata yona kaijamo yone libata samule mukauta libata zita sakako bamekora kulibatira ati nkwendo ngambire enyama ya goti bagiya mukisoro enyama ya goti bagiya mukisoro ya goti katagimanye tokagiri aho wame enyama ya goti bagiya mukisoro wewe tingimanya tinda kudupe tingimanya tinda kudupe nyomuntu akuba nyewe nyoba nyita Dani Lukomo ntakilina Bujumbura division noho rugi soma hano ati munokora muri muki nyo kilina Kumanyisa kilina akuyonja kitabu kyange nkiki ati no yonja kim Ministry of Health airwaro hali okay airwaro hali no hano hona ekanda abakuhoza no bara abakuhoza baliyo mundo abakuhoza akatali nyowe ndikilina Dani Lukomo nyonja mbwire buno ndi atoyi ndi mukuhoza ndi mukusoreza kasente nkadu hati nkwendo ngambire oyina abantu bokusakura mukyo nka basatu nyo ramukiya abanyani banka basatu nkuramukya mukamu wange wa Helesi ohogo Simon Deni niwe Simoni niwe Simoni nindamukia Dr. Mukoto wa Karongo Airuwaro akusemba Deni nindamukia na mukazi wange ubayita kawa karosi be kurungi nayo kwenda kuramuka baitu banzo ngambire enyama ya goti kankwatire enyama ya goti bagiha mukisoro enyama ya goti bagiha mukisoro nakete bagiha muki ente ramuki abasatu nayo mane bizatu konsameri ndamkiseho onakoro musao nakonu atukoza meri ninyowe naga kaere meri ekando musikazi sajja wao omusajja wange bamwita Sande Karimu kandi aloka jowero wabana bange bakuru na ninkora
bahoire baroba ndete irono ni malira akusemba amabara gange banyata mwesigwa Alan bino bigambo ke bihali ebigambo tabifao fao nyo akubaza bisako ni bijuma abantu TV bisatumalira obwire tuli TV kandi aro abandi abakwenda kubaza amabara gange mwesigwa Alan kugambire ke mukubanza aha bigenda okumuno okora mulimo muno ndi munko muchakaza mudigize ozire kuchakara buchakara business zange tinzikolera hano okolera nka nyonkolera mu tauni mnokora milimo nja makanika ba makanika nye bagambe mukwibaga ebyuma abakubibaza niba bakumanya timanyire balina bukaiso bwabyo oba nyoti nkali bagabe omankora arali okolera garage kyo ita abantu bajiba kwagira garage nkolera enyuma ya link enyuma ya link awo niho nkanikirawo ramukya abantu banka basatu ate nkulama abantu banku banza celebu wange baki yo ogo celebu wange muno celebu wange ya nintumira bakabenge nintumira ukapale kya rusuraho naba banda bakyarusura bona mugeta iyo kutaha mu microphone yondi iwe nkwayiregera chance banzo linde naba banda bakyarusura bona bakapale bapato bakolizo bona nakarongo bakolizo bona abachali bange bafaruku bona kiramu kyona batakwenda nabatanyenda nabo batumire baliyo bakundora kubi bakundora bakabogoze niyo bakuhara ono ni wakubibaza ebintu wabemanyire nyote tembe balize ebyo kale musibe kurungi amina amabaraga John Balimasa John Balimasa live at Kitara TV bigenda biroli mu kazi wa Karongo mo okora muri mu Karongo Karongo okora muri mo ati Karongo ize kwemara Karongo ata buli mutu ize kwemara mu Karongo kusaka mba imanyiro inekyo zile kutunda Karongo muno hati enyama ya goti bagiha mu Kisoroki enyama ya goti bagiha mu Kisoroki tenkumanya ebe yenyama ogiri tendi ya nyama toli nyama kandi oli hano bantumire bakutumire baitu ye ya goti bagiha mu Kisoroki tomanye wame madam enyama ya goti bagiha mu Kisoroki wande enyama ya goti yo bagiha mu Kisoroki ya goti mu goti mu anti muki anti mumbuzi ramuki aho basatu abantu bakabasa ngoramki abantu baje tugamama baragabo nyoni mchara Amos tuyamshanga 40 yes ato musaji okamulekero kwa ndi moitu nka ndi moitu kuno Karongo ato musaji kulo kamulekero kwa nzize kubunga ngarukayo ati sazi nu ati wokuli talimu kwenda abakazi bana eke tukina nsonga nebakwenda nyachukura kunyenda nabana bange oba kuno okufunira yo musajja ankanyowe kwaha nkugambira amazi atali nayo inakweyiya ofune yo kanyowe banzo hule nko amagezi bokuba oli kuno noba nanyowe anti mbungire anti bo no rajaga kubunga torabonga kusemba igonga that is not and it cannot happen. It can happen. It cannot. I'm telling you, if you decide. Amos is my husband. But there is truly my husband. But there is something they say side dish. Haven't you had side dish? I don't have any side dish. You can put me as a side dish. No. Now let me ask you. Can you present? I cannot put you as my side dish. Why? I cannot. Why? You know your job. No, I'm saying now. Can you eat cassava year after year? Can't you get tired of eating cassava? Obviously, I don't take cassava. No, okay, any food like rice. Can you eat rice for 3 years without getting tired? And karo. Can you eat? Can you yes, eat rice and karo. Are you sure? Yes. You mean you don't change the food? You cannot have some like side dish? It is my best dish. Hey. Okay. I'm greeting my husband, my beloved my husband. Akakohaki okakwaki. Nkamuzalira abana. Baita empeta ketaro. Empeta kotagete. Is going for introduction. Akwija bwangu. I'm greeting my Elizabeth in Yafoint in Nyarugonzo in Mabale. Joshua in Masaka. Brenda Quinty in Mbarara. And Simeone, my last born. My loved baby. What is the last born?
Last born is... How old is your last born? 8 years. 8 years? Now you need to add another one. The other one is old now. The father planned for me, not me. Hey. But you can also plan for the also, family. I greet my mom is in Mbarara. And now my sister Alice. What is your tribe? I'm a Muchiga. You are Muchiga? You're Muchiga? Yes. No Rugamba? Hey, bakuzara chisoro ninga chikabali. Bakuzara nkai? Yeah, I'm originally from Chikube. From Chikube? Kalosi bekurungu. Tujarike. Tube. Echo tinka chikenge. Tujarike. Tube. Tujarike. Iwe nchakukolera akatale ulao kujaga. Tujarike. Kole bintu nkebyo otakahikira myaka. That is prostitution. Tekanza tujarike. Ensano nyone juya bakayibanyo. Tujarike ni nyoji na sikyomeno musajja mulisa kando mwe haba moli. Kwata receipt yesimu yawe. Ekara ndino kyajangigyo. Tujarike. Baby sitati nkwetekanirize kya lero yawe. Tekanza tujarike. Nibisoboka abo kwikiriza byona nibisoboka. Kwegesa Kumanyisa. Yes, ntekanza tujarike kwenda kuba ningi malira kaire kanu kenyini kandi tubaire mu kishoka kine kya Karongo. Tubaire twenda kukenge mirimo mulinge kurubata tubaire twenda kenga ebintu mulingo bikurubata mu kishoka kino kya Karongo. Niba abantu ba Karongo tusemerere muno tunyumizwe tunyumirwe nabo kandi yuno dadiye baire vibe buli kiromba gamate tekanze no tubantu twenda kunyumirwa twenda kusekase kamba tukandi no kwega ntwega ne kyakani twenda kenga mulinge ebintu bikurubata mu kike kyangire no mulingo go gwenyini antekaniza tujarike nkwe nyikiza nkwijukizo aba Records bano bakuri kodingira ebizina ebiriweru bastard munywani wange Davo Beats nkwenda kura mu kya in the special way kandi nkwijukizo ba Kitara Media bakukolera videography na photography emirimo yona amikoro yona wedding introduction kubunga birthday party abaina kukolera video nunge ezikunyirira kurungi nebisani ebikunyirira kurungi ebitaina kahoiga bali ba Kitara Media nabo nsonga ejo oina kuba nobekwata in the special way nikiriza kwijukizo ba glamdiko bano bakutimbira omukoro gwa gurungi aina omukoro guno kwenda kutimba muleke kuba ni mukole mikoro etaina kutimba etaina akamuli yona no etabatimbi ne bakudisappointinga. All you need to do genda ha glamdiko basobole kuba ne bakolera omukoro gwa kurungi ne bakutimbira kurungi leka kwe namba nsomere namba eyaba glamdiko osobole kuba no batunga in the special way. Munywani wange director Nkasima Beatrice ali 078 28 440 oja kuba no tunga aba glamdiko akanda aba Kitara Media aba mikoro yawe photography na videography okushora kubasanga namba 039 32 54 5 0 oja kuba obaina aba Kitara Media kandi bano benyini bakolera digital marketing bakwana enda kuranga ebintu byao digitally amitimba gaine there is no doubt aba Kitara Media ni bakusitiraho omukintu kino kyenyini ayesa kasumi kanu kwenda kuba ni kwerekereza baitu kandi nyikiriza nkwijukize nti obomezi kyobugaiga yes tetwina kuba nti boragaijalira tetwina kuba tubiragaijalira deko obomezi baitu bentu bifaaho abasajja ba boda sometimes aroborwa ba boda navuga epikipiki navuga emisinde nusano gamo musajja ono aina spare yobomezi nabwe nsonga ejo kyali deko obomezi baitu tubentu bifaaho tuleke kuvuga emisinde tuleke kuvuga kimama tuleke kuvuga tutamire tuvuge tuli soba kandi tuvuga speed nabasonga batali banga babodamba gonza muno baitu kandi mukendeze emisinde kuba ni muiruka speed. Yes mbara mukizo hona ababoda bachali bange kandi entekanza ndiko tegenzere okwiko tutaitana entekanze zinde Kitara TV Julius Shomendo ligagange Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.